posne kuglice od smokvi sastojci za posne kuglice od smokvi, 300 g suvih smokvi, 200 g mlevenih oraha, 200 g suvog grožđa, 200 g badema, 300 g šećera, 2 kesice vanilin šećera. Posne kuglice od smokvi se pripremaju na sledeći način: sitno iseckajte smokve, bademe i suvo grožđe. Šećer ušpinujte sa malo vode, dodajte mu orahe i isečeno voće. Sve dobro promešajte i pravite kuglice. Uvaljajte ih u šećer i ostavite da se prosuše. Servirajte ih u papirnim korpicama. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.